Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesuska servingapagmi shamurka. Kishpichi Jesuska ashnaku, mapa, faza chakikunatami, paypag kikin, hucha ishak makiwan mayarka. Chay ratuka, paypag yachakukunaka, shuyakurka kunami, kishpichi Jesucristoka, militarpi, politikopi, shuhatun pushak kanamun chayachun Israel llaqtapaj. Kishpichi Jesucristo chayta mashkashka chayta munashka kashpaka, hawallami paypag yachakukunataka krichinmankarka, paypi kashkawan. Yaya Diospaj churi kishpichi Jesucristoka, kay wakin titulukunatami charirka, tukuy kay pachata ruraq, tukuyta paypag makipi charikuq, amukunapaj amo, mandaqkunapaj amo. Chinallataj, kishpichik Mesíasmi karka, wakin paypag imalla kashkakunaka. Kutin kay shuk runakunaka, Pedro, Santiago, Juanka, Jesuspaj ladopi mitiyakurkakuna, allichirishka, shuk cargota, shuk puestota, pajtangapaj hapingapaj nishpa, kishpichi Jesucristo mandanapi kallarikpi. Chashna yuyakukpipish, ashtawanpish kishpichi Jesucristoka, paypaj hawa churanata anchuchishpa, shuk esclavo shinami rurayta kallarirka. Chaypika, ashtawan hatun puesto tacharina, ashtawan hatun cargo tacharina, shuk ashtawan alli título tacharina pajrantika, kishpichi Jesucristoka agjarkami, sirvik shina kanata, mana hatun tukushka kanata, kishpichi Jesucristoka, tukuy chay wasiukupika gentikunamantaka, ashtawan mayvalimi karka. Chashnakajpipish, paymi, paypag yachakukunapaj chakikunata mayllayta kallarirka, rikuchingapaj, Yadiospaj mandanapika, imashina kanakashkata. Yadiospaj munaypika, ñukanchik kay mundo kay pachapaj ñawpajpi hatunkuna kashkataka, mana hatun tukushpa, sirvishpa, sacrificiowan rikuchina kashkatami kaypika yachachikurka. Mayhampish hawapacha Yadios mandakumpi, alli nishka kanata munashpa mashkashpaka, tukuyta sakishpa, shuktikkunata servingapaj, Yadiosta hatunyachinapajmi allichirishka kanakarka. Kashkatatik rikukpika, tukuy ñukanchikmi munanchik, ñukanchik shuti riksirishka kachun, ñukanchik shuti allinishka kachun, kishpichi Jesucristopaj shutita allinishka kachun, hawapi churanapaj randi, hatunpi churanapaj randika. Ñukanchik munaymi, gentikuna ñawpajpi, hatun nishkakuna, alli nishkakunata mashkana. Chaymi kan shuk harka, kikin ñuka ama Yadiosta servichun. Imashik kanman, tukuy mashnalla Jesucristota shunkumanta katijkunami kanchik nijkuna, paykunapaj títulos, cargokuna, hatun puestokuna, imata rurachitukushka, manchanay riksishkakuna kashkata tukuy sakishpa, shuktijkunata sirvinapaj ukupajpika, kishpichi Jesucristo kanirkami, sirvijka, mana amuta yallichu, mandashpa kachashkapish, mana kachakta kayallichu, chay kachashnatagmi. Chay wasiukupikajkunamanta, chunga shuk runakunaka, tukuy kay mundotami, mushuk yachirka, shuktik yachirka, tukuy imata charishkata imakuna kashkatapis sakishpa, shuktijkunata sirvijkuna tukushkamanta. Imatatak ñukanchikka shuyakunchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.